medase omre no wadaje fasedama endpoint homeopathy clinic ninti na dwumadiye de bro juada de kosi fiada 5 minutes bia by 6:55 na yesi de abro na wotwe mu ovarian cyst kasa ana ho komo ene yedie do kan nema bibiri akere ene ma yenhwe signs and symptoms no sebe ya ebi a wo yo baby bi se bi koso a wotu ho anamo do we na so ye na ase da se ovarian cyst e ho asem na wotwe ye kan ya bedru baby a wo se ye hunu ebi wo me so abede me ho me da se e kan say ovarian obi a wo ye ne wo ye first time a wo hwe sa program dia na wotwe nyina no sister Fiam ye di nkomo afa ovarian cyst no ne ye pa che nyina nse nsuo a igina oba kosua ho ana se ade bi a be kan say semi liquid fluid a ibigina oba kosua ho a sebi ntakra moa ekora ate se nkokọ omutimi nya bibi eba omo nkosua ho ti na abon se wo efia bonza akokọ bi wo ho a wotukosua na wo hwane kosua ni nyina na ba akode wantimi anhwane bonza sa kosua no wo de bo ho a enkan wo mu kan sa kosua no so no se wo ye wo fa sa kosua no na wono a bonza kosua no bonza asai bonza kosua no bibi den hye sa kosua no sa pepepe ene ye ka se nipa de sani wo ovarian cyst ya na sa na tie oba wo ovarian cyst ya ne asa kire mu se e ma pe ene timi nya ovarian cyst na oba obetimi nya ovarian cyst oba se bi wa sha se wo bu ne nsa wonya mu nsa sa ya de we sei ebi awo 10 years 12 years na wo mu nsa won kan ho ba wonya from 13 years 14 years na wo bu nsa wo betimi nya sa cyst ne bi aba ho na yakase signs and symptoms ya e normal da ne ho adi se obi anya ovarian cyst no first of all no oba wanya ovarian cyst no etima ne menses no emma regularly emma ye menses ne timite obi menses betima ko be 4 months 6 months na menses na emma o ho a bo se moja no bo se menses no na eba eba abo se eba clot di dem wan hu ya baka se wonyam wo ye obi a wo ye active a wo ye sexy a wadwen be ye se wonyam de nti wadwen be ye se wonyam ne se obi o ovarian cyst no etima ne bofono no won bo se obofono na wo fefe wo betuma nya science bi a kire se oba anyam so na nya nyinsan obobefono wo tetentasuo wo so obi to aduane bi kura ne bofa wo so a na obi didi a na okondo o aduane bi okura no a na wo cheze wo ni bi da but bon se na de me kondo ayi o me kondo awiesu so bi ka wo wi bie kura nka that man na akosa eto na wo wi bie enso na bon se na okondo sa aduane no eye saade na de saade ne ba obo so oba bi o ha saade no obo se etima oba ya ase eye kutu na ya ase ebe ye den ase akola ahye ho obi okra na ofele se enam se ne menses ne ma no na ne bofono no no tetentasuo na wonya morning fever na ya ase eye kutu no obo so bebere no afele se wonyam na nyinsan eye system no obi o abo se odidi kakra abo so wa mensus na odidi sharp eno so ho obo se sa oba o te sa no fo hyehye na no for it me share to the extent say oba anyama say no for share sa pepe e obi okwa na tade a wo hye no sa tade no wo hye mpo na etwiso a o te se eye ne ya ovarian cyst no it me de sa ne ba say de akokọ enya ovarian cyst ensuo begina akokọ sua ho na de bọ ho a enka wo mu no sa na oba o te sa no so bo se ensuo gu no ato ansa na enka enka wo mu etubo se sa oba ho bo se e wo oba na ensuo ta gu na sent mu a emfa ne tra also otimi chekehwe e bia na ye cyst ni bi na why dey wanya oba otimi nya saa no oba saa no bo se onya bibia fa se coitational pains oni ni wura hia bo se yaw wote yaw pa obi wanya yaw na keke no bete oni ni kunu hia na moja onya blastings obi wa ma ne Johnson tentem na ya ase eye ne ya obi wa chese ehun sunsan so bebre mane ya ya kakra chese sign bia be chese wonyim bia na menses no bo se menses ni timi teko amenorrhea enti esa na wadwen ya se wonyim so bo hu anse menses na aba na eba so a e ma no normal moja uhunu no eba tuntum na bo se clot e de dem enti wan hwe ni ya wo dia na se obaka se o menyeme ene seye enti yade ba ko a e ma bebere fele se menyema na asai miscarriage no bebre no an ya na nya miscarriage nya nyinse na onyeme na seye na ye saa ovarian cyst ni bi na saa oba no de inyaye na saa yade we se nyina no ana say any of these signs ni nyina wo bia there's a likelihood to say yade offense ovarian cyst no wanya bi endpoint to homeopathic clinic free scanning our MMI tisa
wobɛtumi aba bɛyɛ saa scan ni bi wɔ lab no na wobɛtua between 200 to 300 cedi na scan no free of charge your number wobɛtumi afrɛ no yɛ 0244 86 70 68 0244 86 70 68 yɛwɔ Kumase Takoradi Tema Techiman ɛna Accra Spintex Road Shell signboard ubenya endpoint homeopathic clinic ho that's say pa Dr. Dubote na yete ne nka no kyena nkwa hoden wo wo ho a wadaro maka ye ho ne nto asa nkomo wi so ebeboa ye mpa na wotichi wo ba a wo hweme entwen man ko developing ansa ene aye ka ho asemi ni nyina ne so akọ check ohwesa wodie no ye kama wo frɛ endpoint a o mo scan ama ye free enkwa hoden wo ho kyena kan ye ho ne nto aso